Nendi kauntini ya Masako ne makulwe matumiene sa evinda ila jinenganitwe ni serikali ya Masako kuivia mathie maitheka sio Minister wa itheka Nathaniel Nganga ni wailisia kana ethi wake itheka cha mwene nthi ni kiumunenga ukwati ni walite kwithi wake via ndivisi itheka kana land rates ayenda ateti amaike kukenga ene nthi kwate ya ngewasya uvungu kana kulicha uteti wala nioni usu wa kuthiana lato wa itheka kana valuation rolls. Susan Kavile na mauvo. Minister muvyani wa maundu maitheka Nathaniel Nganga eweta kana kwatenia na kwambiwa kwa walani wa kuona ni alato wa itheka ni kana kila mwene nthi kitheka chake kiutumika kumunenga ukwati ena watho wa kuivathie wa itheka kana land rates. Sino tanu muno ithiata Masako kwithia tuna namba ile Kenya ta county kwithia tuna that very important document in this country na nitani na nitunge muvea andu maitu mama Masako ala mateki advantage ya weivela tunanenganie amaende na kuiva land rates yo across Machakos County ninonete kila vandu thini wa kila sub county itu andu maitu ni maende na kuiva mbeza cia land rates nikenda me compliant na muyao na maiteze cia county government quick development kana maende ala tu ma request governor ekendino isio sito ingi Nganga nuenda atati make kululu tita ene nthi na ngewasya uvungu kukonia walanyo uwa kuthia na alato wa itheka kana valuation roll ile na kieni na iti new land values tofauti nondo the last one yakitwe 2007 land values ya inde where they are 50 by 100 kana ka plot ka 8 kema ngilime ngothandatu especially urban areas kana ngingili theana lakini kwa units ya ambati yesi abika milioni 6 na where the value ya munda ni ambata Nganga niwenda ene nthi kutumia ivuso ine sana kuivia itheka sio bate kuiva mathie kana interest siatene ila maminite kuvetangiwa mundu endeka aende aife the new principal amount ila nabikiwe after the valuation roll kwekwa ko tikuli andu maitu mateka advantage ya opportunities ku present when county government grace period ya ethela June 9th na ndiko na possibility ya extension ndu muyao wasia no lazima to apply again kula kwa county assembly nikaenda tuikie that waiver. Ngilivoti ya bilingwa mauvo nitawa Susan Kabili.